KSA Arlong Parla Rolapen LYDC atum chelangsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan pinpura lopanong CEM Amar Singh Tisauditing Kepajir Tekang Hamren Wholesale Consumers and Marketing Cooperative Society AGM ing samjit pen kepadopon Revolutionary Youth Association of Pen Bokolia United Karbi Club along Mai Kepadopon Kardom Karbi Prime Time along Penili Villarban Kropi Non Biotang Ton Pen RJ Tha KSA Arlong Parla Branch Lapen LYDC atum chelangsi Langkaijan Border Lapen Mijung Arong Rat Kisung Apothak Chitini Pha Inkoi Arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangaphan Pinpro Lop ke Pajor Dama Biota Card News Asai Hemalong Biota Nangle Lumbajong constituency ke Parluang Kang Langkaijan Border Lapen Mijung Arong Aratum Kisung Ki Boy Theklong Si KSA Arlong Parla Branch Pen Lumbajong Youth Development Committee Lapen Hada Aratum Pen Chelang Pen Chitini Pha Inkoi Arni Adapor Pha Chokapor Pen Mijung Arong Pen Armunang Chajengsi Arnitili Hini Raj Tim Apor Karbi Anglong Autonomous Council along Nangpali Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan Pinpro Loki Pajir Jepan Nangpali Rinti Bon Sadami CEM Abang Kavedet Ajong EM Amar Singh Tisauditing si Pinpro Loki Pajir Tekanglo Pinpura Lolong Mijung Arong along Mesan Atawar Nangji High School Medical Sub Center Mesan Kijun Alang Lapen Langkaijan Ahoy along Arondre Pen Nangkidot Maphat Prabjin Pen Eviction Padu Nangji Pisi Kijong Pon Padu Karbi Student Association 7 ইহঁতৰ 7টা ডিমান্ড আছে গোটেই ডিমান্ড এটো ফুলফিল কৰা হ'ব আৰু আমি সংগঠন লগত আকৌ বাৰে বাৰে আলোচনা কৰিম proxy pengat kita temen ini tum lomba jong arat ke nampun benda kijuna lang la pente kacali ahem la pente kita do tuaran temen ini tum nampu temen awas salong delak la bang so posi pini ini tum langkajan Karbi Anglong border ben pini ledakan ini tum kilometer thongke kita budget tropen ke bang pinon na as nang le lot pini ini tum coce jonje bensi lapan kena ngaci padug lo la sini tum akima bang ke prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM sar temen la pen local IM proton terom temen ini tum han prabjin pen apa cun sedang di fansi alang di fansi ning ripon nang tum ke bang putah alang tum ban pini pan mar mukong la pen pan pharos te mela sob la bang so ar mu tirung sa akol bang an se kachi song pang tang kong tu si deng kong tu roton teron ke dam tang MEC election ko pilo alang li chiklo jon trok alang li la bak kon em lomba jong pan phale ponji la pen lomba jong paching thur pon dek ji alang li la bang so chiklo jon trok ang bang jong si nili la lomba jong paching thur pon the pura ang te nili phan nili amasi dak council lo hangal sek dei pini ani alam sak alang li thak dai de la bang so alang ni nili to alang li phan system arjung tung de lo mo sai alang li pini nang thak no ne da lo kasi jong si alang li non song nili tum kache song long si adi nang pitun de pura tang ten nili tum on se kache song pang tang thi go si alang kato ge parai pon thula MEC election roton teron hai det pe alang li rang lo ma batai se ba phong de wang mela itum lo bang mi alam chak che hala election na por ko alam bulam dang lo pini ani tang arta thelang long ila Hamren Wholesale Consumers and Marketing Cooperative Society Ningkan Esek Amai Chitini Pha Inkoi Arni Hamren Fishery Training Hall along Kipadopona Biota Kadnu sa phenagi Hundor Kropen Biota Nangpali Ada Porpai Kresia Porpen Hamren Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society a Chairman Joy Ingtipen Mai Chupam Puponsi Mailo EM Rup Singh Teron MSc Mongol Singh Timung VDC Chairman Sarmen Phangchola Pen Ongdung Shareholder Atum Chetongdun ARCS Pen Observer Junior Inspector Pasapirong Hangpila Pen Junmoni Konwara tumda chitongdun Maya long kedam tang aning kana prang sike Hamren Wholesale Consumers and Marketing Cooperative Society pen kelong la pen kepedam aphai kachitong nara phan than pachini kedam tang aning kan kadokawe NFSA rice ke jor pen kelong lak thom kebra suri phok kebra ser kebra pharupli SK oil pen kelong lak trokra suri trok sik kebra isira pharu trokra ser kebla pen ata pen kelong suri trok kebra isira pharu hinira pli kepusi internal audit a report dokjor pen wara phan klar dak pen paklang pon Mailong ko prang ko PPSI ke claim pese bangso society ka pharang mate ke pathe bom thekji ma bothak chingki chingwai pon anh kan si la so Hamren Wholesale ke claim pon la so ke long pen ka dam ala pe ti bai lo pen judo lo tu ning pen pining ka bang ka mane akib ning to se lo non ke bang biji anh kan masa pada lang tu mane anh kam bang ke ali ke lo ni phase la tu mane
lakni bang ale pelawi puja tunga mata kon pelolo kasi pinya meeting bang kali tum pada nanti hamran kusel consumer tum kita tang acari tum ada mesin acari posi mesin posi itu tidak mau kita tang 2018 17-18 labang video business iklan kon malin itu shareholder ko te Injil kemang lu, les lo, tasawuf mampen mesin pen, mai cuma la pen muni, sampai ini tu business, BDS pen ceng lo, ada business sampai ini tu ansusai, laso society pan, kecing terbuai pan sini tu, tentatif meneli tu muni bangke, laks ebok, lason surplus ke banji pan sini tu, laso mai long tinggal itu. Borjan hawara maya tum benche patir pi ponsi chitini pha inkoi arni hidipia hitia dung jutanga klam me thang sa hemalong jona sing teron pen ka chephaim phu pona maya long chetong dona luhia tuma phan pachinia por jona sing tok bi pen sa por enlo labang so amai long alhi sarpo aman pen Karbi Anglong Termas Council Chairman long kitimung chetong dun an part a KCS CC dun mai phu observer hum sing be KCS CC klembang komol sing be KCS CC pen Tokeshwar Ronghang Kara Chunbang Dor Singh Hanse Thanpare Har Singh Kramsa HDP Lands Chairman Samson Ingti KSA pen Nobin Rongpi KNCA pen Jina Katharpi KSA Bogotan District Committee Amai Puraju Inglang la pen kethikiting atum chetong dun mai ke phalam abari mai phulun se Ronghang pen chetong dun rot angno Clardak pen lam than ke kebang jing kora trogang ne zonal Karbi Youth Festival of Harman tirikama mai ke seng la pen mesen pen ke pachun ponje phanse Thanpa Jermi pon mai long KCS CC dun mai phu mateni hang ejang arpu ke do mai long KCS CC dun mai phu mate ni hang ajeng arpu ke do hum sing bip penta Karbi jutang jubat alam la pen prek jamalong ke do bari matum methang jutang la pen elamiki chingbo bomason se theklong la se pining pen ke jutang anathuan se alon pen ardi ki pipon ke messenger phan hayut ke than pon pado pena an chingwa ching sai pen tirikama mai seng pon lo Samson India phan mai phudor sing han se phan chunbang Sarsing India phan sai hem chunbang Chris Rong phan la pen Shekhor Singnar atuma phan dihin dream bang arpu pek pon lo Karbi Anglong Termas Council Chairman Long Kitimung pen un an charap chutudun si kemisen pen pachun pithek ja phan jumisen alam than si ke jutsi mai phohin pen kazo kavya phata kachura lam the pajir ponsi mai misen pen pachun panlo namalam sopor phan biota mo intomanik sena Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpidahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Come one, come on. Grand opening of Bazaar, India.
A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar India. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people tadbir talong bangtulo Revolutionary Youth Association at Penchapatir Piponsi Chitini Pai Crisser Cap Arni ada Porpai Keba Porpen Bokulia United Karbi Club along Malkipa Dopona Birta Karni Salong Birta Nangli Youth Rally for Employment Pat PNC Revolutionary Youth Association at Tumpen Bokulia United Karbi Club along Mai Padopon Lapen Karbi ang long Tonomas Council CEM Tuliram Long Hangpan Pinpro Lo Ipak Panongsi Lang Sumipi Block aside Puarideng Pinpro Lo Pajerpon Rights to have and to hold and live in the forest land under the individual and common occupation for habitation. 1/3. Demand for improvement of education in the district of Karbi Anglong and Limahasau. It is not necessary to mention here the details of education scenario and human resource development in the two hill districts of Karbi Anglong because you have good knowledge about the development in education as the district always got the last position in the tally of results of matriculation and others. RYE BDC Amai Purobi Singh Tok Pipen Kecepaham Pupon Amai along Alwi Sarpo Aman Pen Abarim MP Dr. Jayanta Rongpi Manpeng Alwi Aman Pen CPI ML HPC Secretary Robi Kumar Phangcho RYE Hills Committee President Babu Singh Kiling KNC General Secretary Pratima Inghipi Nirman Shami Karbiano in charge Amlong Ingti SYJ General Secretary Rocky Tokpi Kakis Karbiano District Committee President Longkiram Tokbi RYE Hills Committee Publicity Secretary Bimal Terang Pencheng Long Pen An Armukido Abang Fubang Piatum Labang Soja Megalok Chitong Dunwinti Non malom Meghalaya Nat Pen Arniwang Amatsi West Karbi Anglong along Le Pregjama Bidi Pen Ahoy nang kipet asai chimbit me pinason si Theklong Meghalaya Pen West Karbi Anglong duya hoy along kido Ahoy anu jokmati pillar ke etang adim pen kilometer hini an chumangatum nang kapsi Bangjok Thedun Dipina Porhut Tado lang solong long is nang somtanlo Lasojok Chitini Pai Inkoi Arni Socheng Amreng Border Development Athok Committee Amai Pagasin Hansila Pen Chom Chunbang Nivel Pangcha Tumja Ponsi Meghalaya Pen nang kekang hualong e Rathur Paksi Helang Plutlo Karbi Anglong lapen Meghalaya border along Kanduli lapen Tado lang so labang so dak ini lang tum cumang tumpen harlong nang ke thekon long lo lasel labang so harlong Karbi Anglong border pen adakan kilometer hini dolang lasel bangso kilometer hini kena ke parlu daerah join ni alang litum lah harlong nage pini rat penaning pungsi la bangso pini hang pon lo la so phi bangso long e pahang etsi ahoy binong mati India Serbia tumpen ke plak tang Assam la pen Meghalaya ahoy binong along
ansi pon thu etlo laso ahoi ke do arat tum ta hoya puthak ke kaya matsi ka chi song pado pon bomlo lapen ang thin che pathi si tu thip thek dam long bon ta do hoya lam ke puthak asam sarkar pen kar jap thip ke do kali dara jok komentu ne pen ahoy arat tum ta kachiru ka charnap tu je pin pen pusitame non pu arnian ta plak pen pen ning samjin kapochilong ke avidat lo non dak tarulang so arong pentan ning fungsi non labang so niltum khanduli pen tarulang so area la so ka je plak pen kilometer hini analang tum par nang par si non lang bang so harlong nang ilo la sini nili secretary hin pen tamen nili rat pangrum si nili lang so harlong tapiniar ni nili warchor po la pen lang so harlong ni tum theng dak se hadak apranga border anil tum edam po plus the Karbi Anglong Autonomous Council atum ahoya puthak prabjin pen kapathik pamija phan ahoy ki dor rak tum pen kachenung ripado kat news phenagi hundor kro hamren penang kilobirta birta bangila pan skak ton paniklo dume thakmi kurang thu